paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, si Kamagaya, pare ba daw? Ha? Ay, wag. Siya paray. Anya nga ti good news ita. Anya, good news. Bad news, kuna ma. Ha? Imayak, tagreklamo aking kaparay. Apay ngay. Apay nga? Nasakit, tinagam ka. Apay ngay, asaan na kami ngayon nayon, kadagiti listahan, dagiti tupad. Ha? Masapol ngay nayon mo tinagan mi akin ituyang ko paray. Tanusan, agis kandaluwa ka talaga. Ay, sige. Don't worry. Inayon ko tinagan nyo itilistan. Masiguradom ka di mo lang. Akaraman tinagan ta itilistaan dagiti umawat itinasao at tupad. Wag, tanusan, siltokak timoging ni parenteng. Ay, nasayat nga raw no kasta. Sana mabalin nga, wan mo maawat ta kwarta. Ay, kano gayam nga iwaras dati kwarta. Diyan mau, tinasayat, urayin talangan, no kaanaw. Sige nga raw. Tinaskan at damot maawat ta kwarta. No kasta, inayon mo tinaganda pari badong kan marituyan. Wunin Tao may da ka agrekla-reklamon. Anya? Nagawan ang babain da. Amuda mo't para laang ka dagiti marigrig at ti panagbiag na tinakaipayan da jay atupad. Manungamin ayat ti kwarta ama ited iti tunggal may sa tao. 10,000 pesos amin. Da. Medyo dakilin na. Isumot lagayam Iso apaginteresan da. Pag-interesan da pa'y laang. Idinto ta saan damot amarigatan iti panagbiag da. Ay, wen nga rod Adamot bukod da alugan. Dakkel mo ti balay da. Kan, adda pa'y pagtagilakwan da ijay ilay. Nairaman kakadimot kadagiti kalugaran tayo nga adda tupad na kwarog. Saan kagawad? Uray siya, awan. Sa anak ngamin akaraman kadagiti maikan. Swerte nga rin datatabadong kanana tuyang. Tadda tupad da. Ay, tapno amom, may saakmot kadagiti umapal kadakwada. Ha? Uy, ado kami nga umapal. Ngamin, naikanda iti tupad. Idinto tawan kada kami. Agpapada kami kat iti kasasaad nor arigaw. Ay kating kaya reklamo akin yang kay. Mabainak mo't Kagrunaan na, may saak akagawad. Ay, Gusto kayaw. Iso asaan arumbay nga umapal kayaw. amom inteng, ado ti mangibagbaga. Apay kano nga inraman mo da pari badong kan marituyang ititupad, kat nasaya at mo ti panagbiagda. Saan ko ida nga inayon Apolos? Ngam umayda nga ron agrek-reklamaw. Ay, kat di mo kumalatan in kaskaso ida Amok ano jakpat gan ida. Mapandaman ang agreklamaw ije opisina ni Apo Mayor. Banag adjak kayat. Amumeten ang nakababain ti kasjay. Mayak paray, takayat ko amamuan, no kaano mi nga ta maawat ti kwarta may. No mabalay, sanda ko mamot abay bayagin Sagbay nga iwaras dati kwarta. Agtrabaho kayo pay. Anya? Amin kayaw nga adda tupad na. Agtrabaho kayaw. Agdalos ka dagiti kalkalsada iti masakupan ti barangay. Apay masapal. Masapula. Iso nga agsagada kayaw kun ni Marituyang. Tarugyan nyo inton bigat ti agdalaw. Irigawd, tanasapat ang imay. Rinugyan daadagos tinagdalaws. Agamjak makita ni Pare Badong Ha? Nay, rinugyan na magaya mo dinagdalos dito paray. Si kalati maururayan. Ay, pasensya ka na. Nanalado kami paray. Naladaw kay lang harudin. Umisim-isim kapailaang mat. Darasim! Ay, mabit lang nga paray. Tamang kita pa iti mabalin ko pagparkingan. Mala. Yung kay parkingan tilugan mo. Tagtrabaho kayo. Umay
Uray kan abadong. Itayak pa'y nga agur-uray kan ka. No kaya't mao si kalangan ti mapan agdalaws. Anya? Iturog ko langin dito yung nagtilugan. Taurayak amalpas da nga agdalaws. Sa akto met agawin. Kunwaray, siyak ti kapitan ita. Nukas ta nga raw. Dito yak matan sirok tinakal akayo nga agilan. Kan agay ayam iti cellphone ka. Siyak mo ti kapitana ka na. Bayam, tay suda ti agdalaws. Kabailan da dayta. Naruamdan. Ngaruda, padasan taman mo ti kunwaray. Kapitan kan kapitana. Pangaldawin ka kadwa. Gawin tayo kitay. Gustawn! Unay ka dahi tapanagdalusan na ya. Agawin tayo kiday. Mabisina kaun. Kadwa. Mangyag ka no da chip ko arog iti makan. Iso nga orayan tayo. Takalpasan namangan tayo. Ituloy tayo ti agdalaw saging kaiton malam. Anya, kunak man nuhap nila. Hindi pa nagdilas. Ngaron Saan? Sa nga pulong aldaw ti panagdalos tayo. Ay, una yan. Nalabas mo dahil parang parigat ka tayo ni parenteng. Sakbay ang maawat tayo, kwarta tayo. Ay, kahit anyangin ngarod ba daw? ay, manusan to yan. Agawin na kiteng. Nagkunamay sa ngal daw nga panagdalos, Mike. Nagsubli ka mat adagos enteng. Kompleto ka di mat laeng dagiti na panagdalos iti kalkalsada tayo. Kino inuray ko pa da pare badong ngay may sakpay anagawid hak. Ay, di mo lakit tinulungan kan indauluan dagiti na panagdalos. Ay, masurunak. Iso api manaw kami kanikwarog. Taapay, amasurun ka. Kino agreklamo mo da pare badong. Kaya't dati umawat iti kwarta. Ang nakakutsi da nga imay. Hay! Ay, di pa'y agreklamo dagiti daduma. Adamot gayam mabalinda. Ngam apay ana inayon da ititupad kunadan to ah. Ay, day tangaron. Masurunak. Apay nga atal-talo kayo, dagol. Nagawid damot ngaminan, kapitan. Na, asino nga itinangibaga nga agawid da. Datatabadong ka na natuyang. Imbagada nga umanay ti hapday a panagtrabaho iti may sang aldaw. Asino ti kapitan nyo? Siyak, wano ni Badaw. Siyempre, da kayo, kapitan. Iso nga rod a nagbati kami ditoy. Talaga alo ko day ta pare badong ah. Kinapudno na, saan da apulos a nagdalaws. Naggigyan ni tatabadong iti uneg tilugan na. Na, kastagaya. Imbaw nak dito ni ang galindang. Nga ibagak kada kayo, hulday ti panagtrabaho. Anya, Hulday ti panagdalaws. Saan kat nga hapday? Mangrugi ti alas 8 ti bigat, aginggat alas 5 ti malam. aya, may saal daw ka daw. Saan akanaw? Pudnaw tinakunan ni Uncle Inteng. Iso nga agtrabaho kayaw, itilas od ti sa nga pulong aldaw. Aya, ay nagadungal daw. No diyo aramiden day ta, diyo mat maawat ti sa nga pulo aribo apisaos. Agyaman kayo ba ya? Tanain na yun kayo itilistaan. Anya. At nakadidita ni parenteng. Kankwaraw, dagal. Awan da dito tatabadong. At damot sa bali na panandang amin. Sige. Isurat mo dito notebook, tinagan mi kanina na matuyang, dagal. Wain tatabadong. Ken ada ka dito siya nga aramaten yung agdalaws. Ay, awan na. Bumulod kami. Anya? Kun may saan kami magagdalaws? Ha? Umay kami mo lang agpacheck ta attendance. Ha? Kun agsubli kami mo lang, tada papanan may. Anya? Balbalagan ka dagol ah. Di mo ibagbaga kini parenteng. Sige, tatabadong. Tinapay man ka mainom maray. Mabitlaan. Oh, adtoy. Agyaman nak Maria. Dito kami pa lang tersina mitang agistambay. Di mo't agdaldalos kayo amin, di ta kalsada aya. Way, masadutak. Masapol pa lang nga agtrabaho kami.
Itinto ta saan mo't akwarta ni pare inting ti alain me. Saan mo't kat a kalsada laang ni Kapitan Enteng ti kalsada tayaw? Wen ang... Apay nga main ana inayon kayo iti tupad. No diyo mo't kayat nga agtrabaho. Saan kayo matapobre? Ay na, pobre kami mo't amaray. Nya, kalaki din na ya. Pobre ka di mo ti kastang ada kutsina, dakkel ti balay na. Ay, katswerte kami Narigat yo, ay mawatan day tamaray. Anya? Kasta ti aramid da pare badong? Wan, Kapitan, isurat dala ang tinaganda iti attendance book. Sa daumay dito tersina kagis istambay. Ay, pudno day ta, Kapitan. Na, Saan da tumulong iti trabaho? una yun. Ay. Makita da, noon niya ti aramidag. Masurunak. Ay, Kapitan, diyo ibagbagaa nagipulong ak. Doon pure. Ay, un gayam. Asino pa dagiti umawat iti tupad kada kayaw? Ni Lando, Kapitan. Ay, Intrabahwak laang kaputa may sa disable. ay, nukasta. Si kalangan ti isukat ko kani pare ba daw? Iyag mo day tatindans ba, parinteng? Ha? Ta ikur-8 ko mo tayo, tinagan ka. Dua kami, kanituyan ka. Ay, agawid kayon. Ha? Hapay ngay. Karaman kami mo ititupad nga nagtrabaho. Ay, kas na kunakaon. Agawid kayon. Ta kitaan may. No talaga mabalin kay ama inayon kadagiti umawat iti kwarta. Anya. Kit no nagpirma kami pa'y kanituyan ko paray. Ay, uray. Adaw, dagiti makaibaga adi kay pulos timulong ang nagtrabaho. Wano nagdalos iti kalsada. Wano nagpidot man lako ma iti basura. Anya. Di ko na yung siguro. Di da ibaga kanyak tipod na. Dasaya at mo tainted da iti sabali ti tupad nga agpay kumakadakabadong kan marituyang. Gunggunada Nagkuna nga na mainayon da. Idinto ta damot mabalinda. Saan da kakasi talaga? Akas kadagiti daduma dita. Kasano nga main ama anusan dati agdalos iti kalsada. Kat di da pa'y napadasan tinakipordiya iti may sala kumangal daw. Puno da ita. Tila ang kwarta ti pagintirisan da nga alain. Ay, di dala mabae. Kasano nga idaytan ba daw? Imbabawi ni Kapitan ti pan nakainayon tinaganta iti listaan ti umawat iti tupad. Kasta nga ta. Ay, mabwisita ka talaga ti kastoy abiyag. Iso kumapay apagpuunak iti sugal ti maawat ko. Ay, di mo man pa'y panunutin day ta sugal tuyang. Nagsasaruno nga main ti pan nakaabak kaw. Anya. Masapol amapan ka kin ni Kapitan. Agpakpakasi ka. Kasyan na nga ta ni parinteng. Ay kat padasam lata. Nasaya at met no impasam iti sabali titupad nga agpay kumakadapari badong kan marituyan. Ay, wala. Ta masursurunak una yun. Day taterumbang. Tapno saan at tumulad dagiti dadduma. Ay, day tagarod. Talaga nga adda kano dagiti umapal kahit. Ay kasano adi da umapal. Kat no saan damat amako na a pobre. Hanggang karaman dakit din kadagiti pobre amaikan iti tupad. Angkay, ito ni tata ba daw? Kahit na kayo ang makasarita. Anya? Ay, sige. Pastrekam dito eh. Ay, pangasim ka diya pare. Makunamot a pobre kami. Ay, sumardeng ka man. Pobre ka dyan. Wala kang hiya. Ayunay kan pare, awang kwarta may. Iso nga. Ay, anya mo day tanga aramidin nyo nga eh. Tupad para kadagiti marigrigat. Wano makasapol iti tulong. Iti kayat yaw. Agawin nyo pa'y laang mait. Ay. Agawan nyo ida. Ah, Hindi kay lamasyan kadagiti pobre. Ay, agpamarang kayo pa'y laang a pobre mait. Ay, agaam mo tayon, George. ay, kwa pare. Kastoy nay. Imayak ta agsurya nga ruday. Fixman. Dinto maulit da ito yan pare. Sige, suri mat kada kayo kan ni Marituyang. Agam rumbang laang nga agsuri ka. Kahit pangasim mat Di yo kumamot paginteresanan dagiti ayuda. Wano tupad ang maipaay ka dagiti agkasapulan. Pipya kada kayo Ta, makuna nga addaan kayo.
Ay, pakawanan na kami kumana, paray. Naamiris ka, unti madingay nararamid, may. Nasayaan. Ay natatabadong ken nanatoyang. At dalang aruden mabalin nyo itibiyag. Ngam ibagayo pailaang amay sa kayo apobre. Tapno laang mairaman kayo nga umawat iti tunong. Maditi kasta. Tapudno tinakuna ni Kapitan, akas laag-agawan nyo dagiti pobre. Iti tunong ama ipaay kadakwada. Imbes kumakit at tumulong kayo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manong Kwarog, Aw, limabas ka itay. Ita, lumabas ka manan. Apay nga agkarasubli ka? nay, apay adamagamaday. Nakaskas daw ka day no magnaakat dalan mo't ditawi. Saan adalan ti sungbat ti saludsod ko, Manong? Papanam ko na. Ay, saan mo nadamagan? Mapanak iti maturong ti sakat. Nagalas asungbat. Magmag nakakadilatan nga awan masnop a papanam? Napay ngamin na kaya't mo amamuan. Kunak ngamin numapan ka iti balay tinakitak a balasang. Ha? Nakakita kami ti balasang ako nam. Ibaga madagaw, tayo nakman sirpatay. Agpay sugayam ti kunada. Nga alisto ka no adda balasang. Ngam no trabaho, masadot ka. Yay. Ay, sur-sur ka la, sur-sur si Kakwaraw. Imbis nga umay na tulungan, di bangkag ko. Agan anos kayo kadipay nga agmula. Ha! Agsibaw kan agapit iti bangkagyawang kal. Inak ngamin agpasada. Hey, day tantumit sa dutno. Day tala pasada-pasada ti bagbagam. Awa mo nga ron makita kwarta, may mapasadaam. Nadamot basit Nadamot karga ti pitakak a 50 pesos. Na, 50 pesos lang. Kasano nga no makakita ka iti na pintas a balasag. Ada pangasawa mo, no? Si kantumot din ati aggastos para kanya kanggal. Ay, iso nga ibaga katulungan nakap no, ada pangasawam to. Umay kanto ka ditulungan, nuwang kaaglako hanggal. Ha? Uray da ito pitakak ti pangikargan ta iti mapaglakwan. Ay dinak man lukulukwan. Kain pagbalinin akas laubing awan manaknakem na. Gumatang ka man iti lakok a prutas, Kwarog. Anya ka diti prutas sa lako maya kagawad. Lansones kan rambutan. Gumatang kan. Nanda ka di free taste na. Dapat no gumatang ka Di la ko ma-free taste, ti kayat ka. Naglalaingam ngay no di ka gumatang. Samo dawatan ti free taste ti lakok. Awan ngamin kwarta. Anya, adda ka di nga agtugtugaw nga mawan kwartam. Kasano nga da kwartam kat di ka mat ngami nagtrabaho. Makapasandot mo't nagtrabaho kagawan. Idi simmadot ka ngagtrabaho. Simmadot ka kadimot amangan. Ay, saan mait kagawan? Di ka mo't kano agpaspasadan, Kwarog. Makabanog mo't nagpasada, anday. Di ka kadimasikuran nga awan kwartam. Ikandak man nga ro diti kwarta kantay. Apay ko mga ikan ka. Saan ka mo't amasakit tapno ikan ka?
Ingkakit di agpasada, tap na ada kwartam. Ay, adda ko mamababto og aswerte. Na, mamati ka, iti ibagbagada amanabto og aswerte. Ay, no nasadot ti maysa a tao, kinamalas ti manabto og. Agswerte akto lang nga antay. Aha, kasano ko mga agswerte, ti saan nga agtrab-trabaho. Apay ngayon masidag ka dito ayan ka, usi ka nga ubeng, ha? Itaypay lang amin na nakita ka nakatugaw ka dito, manong. Ada ka di urayam? Awan mait. Nga magur-urayak man iti grasya. Barang adda sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Grasya, kunak. Sana disgrasya. Awan lat amok amauray mo ditoy. No saan a disgrasya? Ha? Kasano ko ma-disgrasya ako nam? Awan ti sumangpat ditoy amang tad iti kanam. Taawan mater aramidam. No di agtugtugaw latan. Ay, kas kalagsa sa o abagat ha? Mano ka dititawan mo malaw? Agawid ka kita ni Jabalayaw. Damag ko akursunadam kano di balasang ni Paris Sibyaw, kwaraw. Ha? Ni ka di sa laod ngaglaklako iti bananak yaw. Tatapulaon. Wan, kwaraw. Kayat mo ka di da balasang. Aramak sa nagpaiso ha. Bareng kayat nak. Ibag no kayat nakadayjay kat sadot kamait. Ha? Abay kumadi na kayat kat natarak may tata. Nataer ka ayamat. Ti kinasadot mo mat ti agwarwaras dito'y kabildatan. Iso nga awan ti mayat ka balasang. Ha? Sino tinang ibaga iti kasta? Tatapulaon? Masapul pa'y aya nga ibagak no asino tinang ibaga. Adu damot amang ibagbaga. May sapay ni Paris Sibyaw. Apay nga mina nagsadot ka. Anya? May samot ni Tata Sibyaw nang ibaga iti kasta? Man, tarmak man di anak na, tamakita man. Madin sa tipanggap mo Mala, armam, barang kayat na ka. Nay, si kamot ti masabat ka, una na to yan. Adda ka di masapul mau, takas laday bagam kwaraw. Nakitam ka din ni Salaud no nagawi dahin. Inak man sarungkaran ni Balayda. Itaman pa'y anak kalagip ka mang sarungkar kin ni Salaud. Kasanaw, italang mo't anak itak ti kinapintas ni Salaud. Nabayagan ngaglaklak ko iti bananak yaw. Italaan nga makitam. Un nga raw. Ay, masigurado nga do ti kwarta ni Salaud. Tanagagat nga aglakaw iti bananak yaw. Si Kangay, adda ka di mo't kwartam. Standby ka lang mo dito. Kwarta min to adwa ati kwarta ni Salaud. Kasano ko makwarta yu adwa? Manong kwarog, nayaw awan kan samot. Pagkunamot na yung awanak. Agturong ngamin ije bangkag ti dalan, anaturong mo. He? Sigud mo't amasadot ka amapan ije bangkag. Iso nga awan na ka na yun ti kwartam. Ha? Kasano nga mo ngawang kwarta? Nakitak ti pitakam idinatinag mo. Awan karga na kwarta. Nakupin-kupin apapil ti linaon na. Abay apin nakibiyangan ti pitakak. Saan ko api nakibyangan, manong? Kinitak lang idinatinag mo. No adumat lang ti karga na. Ay, malagip mo, di pa nang isublikkan ka? Abay nga ron na kinitam. Inikang ka nga raw, di ti pamalubos mo amang kita. No di mo kaya makita ti sabalit ti pitakam, manong kwarog, alwadam, tapno saan amatinag. Imbaga, taing sublik pa'y, oray awan karga na. Yay. Kwarog, naggapu kan samot ijay balay da sa lod. Unantay, ngamjay mo't lako na ti asikasun na. Sana siya. Ay, kasano nga asikaswan na ka,
kat awan mo't pakairanudan na ken ka. Imbag jala ko na taad da kwarta na numakalakaw. Apay ngawan pa kay ranudan na kanyak, ako naman tay. Apay, mabalin na kakade nga ilakaw. Yan di mate. Kaya't mo asawain, napatpatagtila ko na asabangam iti siya. Saan kaday anak ko nam, ajay la ko na ti as-asikasuan na, tamairanod ijay. Si kangay, anya ngay kumati pakairanudan na ken ka. O di tulungat iti trabaho na. Tinulungam ka de, idinapan ka ija balayda. Sana, tasan kami pa imot nga agasawa. Oh, impakitam kumati kababalin mo, idinapan ka ija balayda. Di mo pa'y tinulungan. Impakitam ti kinasadot mo. Ay, uray asino mo't ababai saan da akayat ti sadot. Mabalin ka din nga ibaon kay di balay da sa laod, malaw. Anya ti aramida kaya balay da manang salod, manong. Ingkaitad kan kuha na da ito'y nakasubray. Ha? Nakasobre? Kwarta ka di, manong? Saan? Surat da itaoy. Apay nga ibaon nakpay amang tad iti surat. Masadot ka mapan ija balay da? Iso nga ibaon nak, manong? Mabainak nga rod amang ibaga asangon sangaw. Iso asikan ti mangidanaon. Mabain? Wano? Masadot ka? Na, Ha? Ada ayamot ti kasta? Agaram? Ngamang ibaon iti sabali? Ha? Manjak, manong? ha? Ditakan? Yay. Ay nadamag mo ka din. Dakkel kanugayam ti urnong ni Salaod. Baban iti panaglaklak ko na iti bananakyo. Sikakit awan pa urnong mo. Ay, mapan ko man kit di armain. Tapno mairano dak iti urnong na ang kail. Ha! Ay, di ka lamabain. Diyala urnong na ti makagapaw. Tapno armom jay tao. Nasirip to'y ka na kamangkail. Masapol ti sirip itapanawain. Tapno adda pa kay ranutan. Ay, saan anasaya at dayta akababalain? Armom jay tao? Saan mo mat ngay ayatin? Tilagayam urnong na ti prospect no? Kasta? Di mo't masurusuro ti ayat ang kail. Kasano no din nakamasursuro nga ayatin. Gapo iti kinasadot mau. Oh. Uray basta ka na yun nga ikan iti kwarta. Ay, laglag. Awan puli tayo akasta Ay, nagluko kan. Sikakit din alalaki, ti biyagan ti babae. Oh, anya ngay kwaraw. Inaram mo ka din ni Salaud. Alis tuam tapno di da ka maunahan ti sa balay. Intan tuman kitday, tatapulaw. Ay kat, mangawit ka nga rod ti may sabulig asaba. Taipan mo ijay, tapno maayayo matkan ka. Ha? Ay, day takot nakawitak iti saba, mapanidya balahitan. Uwan tapno maayayo kan ka. Alangan nga ima-ima ka amapan ija balayda. Kaya't nga gawit iti saba. Intun kwan, ibagada akas lahak baka sa nakawit iti saba. Ibaon mo tuman ni Kwarog, tamapan agteba iti saba ije bangkag. Nakitak nga ada natangkunanan. Apay nga, adi mo pa'y laimbaon? Ay, imbaon ko, ngam saan mo't anapan. Ay, masadot man siguro na. Naglukon day jay akwarog. Sadot. Manipod ko na nakayat nan ti mga asawa. Isupay ti panagbalin na asadot. Sapay ko na naan ni Salod ti kayat na. Kat no naggagay, day jay abalasan. Mamati kamat akayat ni Salod. Ay, amudan ti kinasalot na. Ay, sa una lang ti kunana amapan na armud. Ay, ngamsan mga gunggunay. Nalaing-laeng asumao ni Kwarog. Ngam nakurang iti aramid. Binasted na kakadin ni Manang Salod, Manong Kwarog. Kasano ko mabinasted na, kadyak pa'y matinaram. Ang amin ton rabay, mapanak tarmakaon.
Nagladaw kat day nga ipapanmon, manong. Abay, anala daw ako nam. Kat nasaba pa'y mate. Rabi ay, ti ipapan pa ng sarong kari ti balasang. Saan na mabali na mapan mo sa rungkaran? Tanakitak ni Manong Kiko at tultulungan na nga gawit iti sabang ay banana kyuda. Ay, di na singaat. Tada kadwa na para away. Tayo to nagasawa kami. O di ibabaon kumatay taki ikaw. Sana sakti para away. Mabalin kong tupay at kisto-kistungan ang dayaki ikaw. Ay, agninong kamay kan ni Antay. Ha? Sino ti agkasara pagninungan kan pagninangan nyo ang gail? Daki ko kin salud. Ah. Ay, nangayad kano kay, ti kalay sa danto ang mapasama. Abay ngay. Ha? Gito para kanya kumani sa loud. Ada ka di aramatam, nga kalay sa, uno pang ikalay sa kwen-kwen. Ado kano gayam ti urnong ni Kikaw. Baban iti panagmulmula na iti saba. Nalawag gayam ti kasabaan na di ta kabangibang apuraw. Kayat mo asawain. Isu ti paggapgapuan ti lutluto ni sa loud asa banggal. Pwede. Ikakit agmula matap no adamat apitam nga ilakaw. Saan aday tasadot mo ti in-into na rin? Aman nga rudan tinamnama kini sa loud. Ikalay sa mo ni Kikaw. Ura inaram mo. Sigurado matla adi nakakayat. Tawan pa kairanudan nakin ka. Aggagat ka na. Tapno makaasawa ka no kayat mo. Ay, kuharong! Kasano amay ayo kan ka ti babae, kat sadot ka mat. Aggagat ka, tapno makaasawa ka. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. No agkoy-koy-akoy talata dito unag tibalay. Anya nga iti mapasamak ka data badong. Awan nga rod maramay, dag kuya-kuya. Awan ti sida enta. Agbiro kan tumanang iti naimas amasida. Ay, danag mo na ya. Di mo pala pampanunutin ti masida. Tadan tulat ta. Agungat kan tumanang. No agsida ka iti tangad kan talyan. Saan ka natagarito ya? Hagulimag ka. Tapay. At dasimrag ang manok nito'y balay. Gajay na. Kitaib. Aywan. Akin manok nga ta. Inaktiliwin to ya. Saan mo mat ako kwa? Apay atiliwam. Uray no kuko ti karuba. No simrag dito yung nagtibalay. Mabalintan asidain. Mala, ingka nga rod tiliwunan. Darasam ang mga norumwar. Apaya sirsiripon day ta tricycle ko ang nakaparada, usay. Adang rod birbiro ko, Chip. Anya ti berbero ka maya? Kuha, di manok ko akawitan ta mapukpukaw mo ting. Apaya biro ka mga, di tasirok ti tricycle ka, oh. No nga may naglamang dito, Awan di ta. Awan ti nakita ka manok nga imay dito'y paradaan. No nga, da dita bulsam. Ha? Ay, awan di ta, oy. Ninay. Di nakapkapan na. Ang mga nimbulsam nga eh. Ay. Apay, umanay dito'y bulsak ti mana, oh. Kapitan, ada nasabat mo akawitan? Na. Awan mo't nasabsabat ko, Osep. Apay aya. Mapukpukaw di kawitan ang manok ko. Iso abirbiro ka, Kapitan. Kwa.
Awan na sabsabat ko ang manok. Ay, inakbiro kain. Kano adan tumasabsabat yo, kapitan. Mabalin nga ibagayon to nga agawid iji balay. Anya, ibagak iji manok mo, ta agawid iji balay yo. Yay, ibagam nga agdiretso iji balay ta ibiro kak iti upa, kaigdana. Naa! Inteng, simbangpet kan. Kasangsangpet ko. Nakaluto kan iti pangaldawan ta. Ay na, agburburak pa lang dahito pinartik ang manok. Manok ti si daan ta kunap. Wen, tapay akas lanaklaat ka. Kinusap-sapulan mo ni usip di manok na akawitan. Ha? Kawitan mo't di pinartik. Ha! Kaya't mo asawan. Iso dya Ay manok ko. Tarakon ko. Ay, Apay ko mga agpartiak iti manok ti sabali a tao. una ta birbirukin na. Ay na, makasangsangit pa iti 1/4 amang birbira. Naa. Ay na. Namsugak to yan. Ay na naglulok maglaki din dahi di akawitan. Addan to kumamanen manok amayaw-awan dito'y balay. Makin manok nga taday jay. Talaga ang natarakan ti husto Ay kat sigurado ang manok ti karo ba? Nagswerte tanto yan. Problemahin talang iti masida. Ang masida kita na di akawitan. Oray gayam agkuy-kuyakoy talang dito unag ti balay. At dalat tao masidag-asidain. So nga ron ako naking ka, relax ka lang. Nervyoso kan tumagamay. At danto nga tamanen mayaw-awan dito'y balay asidaan ta. Ay, adan tulad ta ato yan. Ang mga nudak-dakkel taon ti sumarunaw ang mayaw-awan. Ay agpukaw man ang dagiti manok, dagiti kabaranggayan, kagawan. Nukasta, adamanen di agal-ala iti manok. Dayo laki day, dagiti agal-ala iti manok. Kano tiniliw idan dagiti pulis. Nakarwada siguro kat nagaladaman iti manok. Aywan, ayan ni Kwaro. Nay, at dalaang itay ang nakatugaw diti unag di barangay hall. Naa. Ay, ang mga no aglemlem mang mananday jay akaanak ka. Napananangay-ngatan. Naglemang siguro. Aywan, kapitan. Naglemang ija sirok ti atid daw galamisaan. Dayjay ni, oh. Ay, kung na siguro ajak makita. Ay, Kwarog! Umay ka dito eh. Nakita da ka ni Kwarog. Litan, umayon. Apay ka diyang kail. Ay, apay ngaglemlemang ka. Kasanaw, agibaon ka man ng aminay. Naa. Tapay nga mumot nga agibaunak. Kay, nangig ko ti pagsarsaritaan nyo kinikagawad ko anang. Pagsarsaritaan nyo dagiti mapukpukaw ang manok dito kabildatan. Apay nga ron ngaglemang ka. Una, taibaon na kami manan nga grunda. Kat anyangay nga rod Kwarog. Kat day tama ti trabaho yo atanaw. Ala, ibagam ka dagiti kakadwa matanod. Taagrunda kayaw. Ish, kunakon kahit. Ibaon na kami manay. Basulmaw, no apay apaggrundain dati ni Uncle ko inton rabay. Apay tapabasulin na manan. Una, tagrekreklamo kan tumat nga mina napukawan kay ti manaw. Punumat na po ka ti manok ko. Imbes na mapanakagaram inton rabay, mabantayo ka tagrundan. Mayat ki di ata matiliw tayo ti agal-alay ti manok. Itaman pa pagrundaan dagiti tanod mo paray. Ay, pagrundak ida, taada manan problema dito'y barangay. Problema? Anya kumaday kangay paray. Kano agpukaw manan dagiti manok kan chicken. Ay, apay, di mo amaw. Kasano ko mga mungay, kitadak lang mo ti unag ti balay. Saan kami mo tarumrumor kanituyan ko paray? Wan, nadlaw ko nga roday ta. Kasano kay nga agbiag ngay, no di kay mo agtrabaho. Saan kami mo ilatang agbisin paray? Umasidag latamot ti masida kada kamay. Naa, nagswerte kayo nga agbibiyag dito'y earth. Wan mo't aparay. Adaman lang damagag paray. Anya dita? No ka December ije balay medyo manok ti karuba. Mabalin mi apartin ka day. Apay ko maapartin yaw.
Kahit saan nyo ba't atarakan? Una ta simrek nga rod iyo nagtibalay mi paray. Ay, uray pay. Sana basta parchen nyo latan. Simrek nga raod, alangan mo't aparawarin mi pailang, Mike. Ha? Kahit mo asawan. Adda simrek amanok ije balayo. Kat pinartiyo. Kan sindayo. Ha? Ay, agdamdamag aklang paray. Dako saya tagdamag. Si kakit di, Mike. Apay, napanan ni Marikwanang, awan mo't dito'y tersina na maray. Ay, win nga rod. Addan sa laang napanan na. Ay, apay, gumatang ka? Saan? Umayak lagdamag kunkwana. Nay, adday tamot gaya man ni Marikwanang. Sige, agdamag kan kuana. Ay, pasensya kayo na. Napan ko ngamin pinakan, di kakaiso na baboy ko, di talikod. Adda taraken mo ababoy, Mare? Wain, takong dayje ataraken ko. Baka di mo lang akaskan ka. Ana, sapay agkatawa ka. Ala, agdamag kan Marituyan. No to'y kinabaak ko ti damaga, Mare. Ay saanan, awan may sungbat ko kan ka. Saan aday ta kinabaak mo, di damaga maray? Anya kan aya. Anya nga ron ti damagam. Jay nalakalaang ti saludsudem Marituyang. Tapno saan mo't amarigatan ni Marikwanang asumungbat. Kastoy ti saludsod ko, maray. No ka di sumrok ijay balay may, jay manok ti karuba. Mabalin mi ka di asiday. Ha? Ado ti mapukpukawan iti manok diti barangay tayo Wen nga rod, Marikwanang. Ay, imbaglaangan tan nakakulong dagiti manok kaw. Apaya kita indak ngay iti kasta. Akas la pabasulin dak asyak tinangala kadagita mapukpukaw amanaw. Ha! Kunamlan asino da ngagpabasaw. Apay manin aya. Dagita ako kumarik agdamdamag aklaan kadakwada. Ibaga dahidain asyak tiagal ala kadagiti mapukpukaw amanok dito'y barangay tayaw. Nagkunang amin ang mapangkagdamag-damag aya. Uray ko kumarim dagita. Saan ka ngagdamag-damag? Tadayta ti pakaisagmakam. Kaya't kung arud alaw-lawagan jay saludsod nga adda dito'y panunot ko. Shh! Tuyang. Mangmangag mo day jay. Kaslauni mo't ti baboy. Way. At damagmag na baboy, di taro bayan ta. Takong mag... At damanin si Daintan, tuyang. Si da nasasawam. Nagdakulan ngay day ta si daun ta. Kit man ano ngay kuma. Hingkay yabog. Pastra kam dito'y balay. Tila pampanunutam. Kano baboy ni Marikwanang day ta. Magkunaan mo't baboy na. Wan, kukwa na day ta. Idi may mayat me day. Sa dinungay nga ron ti babanam. Inakiyabog dito'y unag ti balay. Tapno nalaka matilew. Ay, di nakiramraman si kabadaw. Nagsidata idi ti manawk asaan ta kukwa. Itatababoy ti simrek. Di mo kaya day. Ay, nagdakkel unay day ta. Dakkel mo't apakabasulan ta Ay, aglisi ka man dita. Na. Iyabog. At pili-pili ka pa ilang, mate. Dita ka lang. Kasi kanto ti mga pot itingiwan na. Tatlusan nga gungik-ungik. Mala, inakag. Nay, apay, Maray. Ay, sapsapulag di taraken ko ababoy. Jay takong mo? Mapukpukaw? Wan nga rod, nakitam ka day. Ay, saan, mate? Ay, saan la ang manok ti mapukpukaw diti barangay tayo. Agraman baboy. Ay, sos, Maray. Nakaamamakan ti mapaspasamak dito lugar tayo no kasta. Apay, saan ka amadanagan, Inteng? Saan la amanok ti mapukpukaw ita? Uray baboy. Ay, madandanagan akon. Uray pagrundak dagiti tanod kaw.
Adalat ta mapukaw. Ay, sus, nakaaron ti mapaspasamak dito barangay tayo. Ay, kinakabahan ako. Ay, sapay awan pilpil yun dagita nga agal-ala. Uray baboy, alaandan. Imposible asan amatiliw dagita a kriminal. Kasano ko maamatiliw mo ti kriminal ako nam? Aguri ka. Tuman awak bit iti tawa Da. Kita agman no nya ter aramiden dagiti tanaw da. Ay, katlo adda jay paradaan da. Ay sus. Kasla nakaturog da mga malaldawan. Ay, napuyat da siguro ang nagronda idirabe eh. Ay guri ka. Ay ni pare badong jag tartar iti arubayan Ay, di mon bibiyangan ni Pari Badong. No kayat na ato maray iti arubayan da. Ay guri ka. Ay. Kasla da kamkamaten na anangisit a baboy. Ay. Anya? Ay, kita at naman. Kita. Asus. Ay, sus! Jay samutan baboy ni Marikwa nang abirbirukan na. Ha? Ay, kasla abugan na mat di baboy asumbrek iti balay da. Ay. Si putam anaimbag inteng. Ay, da kasamutan ti plan-planuan na iti baboy ni Marikwa nang. Ay, badong! Nay, sigamot paray. Kapay. Nakita nakamkamatam, jay takong. Kamkamatay. Ay, saan mo da, paray? Kasla kayat mo tiliwan. Apay tarakan mo da jay. Ay, abog ko arumor, paray. Saan ko atarakain? Ay, aguri ka. Baboy mo't ni Marikwanang. Ay, kukuha na. Win. Ay, di mo tiltiliwan. Saan ko matiliwan, paray? Ang damagag man laging ka, paray. No ka disimrek dito paraangan biday ito'y ababaw. Mapaling ko ka di atiliwan. Ay, saan mo asalod sudan? Tamom ti sumbat na. Saan na basta tiliwam kayo si daan? Damdamagag lain, no mabaling ko atiliwan, paray. Ay sikan sa katimang tiltiliw ka dagiti mapukpukaw a manok Ay, saan bita? Unay kamutin, paray. Agpabasol ka pa lang, Mike. Naminsan ko lang at tinilaw di manok asimrek iti balay may paray. Makitam day tasong bat mo? Ibagbagak lang tipod now. Naminsan lang. Maikadwa pa ilaan kumaday to'y atakaw. Namatilaw ka. Ay, agayabak sa iti pulis na tiliwin da kamit. Ay, ibagbagak lang mo tipod no, paray. Ay, inamin mo. Ay, sikat kriminal dito'y barangay tayo. Ay, kunaklakit din, no saan ko na makita iti uray ka anuman da iti baboy ko. Dandani di mo makita. Ay, tila ng sapsapulak. At dalagayam di taarubayan da kabadong. Ay, ikulong mon. Taam mo medadya akong paray. No da sumrek iti inaladan da amabalin na si daan. Tiliwin da. Ay, naimot dagita da at tao. Kunak nga ron nga ipatiliw ko ida. No di da sumardeng itikas dyan nga aramid da. Naimot da kabadong kan marituyang. Kaya't dagayam asidaon di tarakan ko ababaw Ay, wen nga rod ka no. Imbag ta nakita ni Kapitan. Imbaon ko ngamin. Ta nakita mi akamkamaten na jay baboy mo ije paraangan da. Ay, kasano ngayon nunwang tinayaw awan ije arubayan da? Partsenda nga ta? Ay na mare, uray paikat nga tano ilipante wenno buaya ti mayaw awan ije balay da. Tiliwen da apartsun. Ay, unay kat dagitan akaaruba? Ay, badong, tumakder ka dita. Saan ka nga agkuy-kuy-akoy latan? Agur-uray ang ngarod ti mayaw awan atarakay na mabalinta si daing. Awanon ti mayaw awan. Kano addaman mayaw awan. Saan ta mabalin at tiliwon asidaon? Tapay ngay. Apay, nalipata maun awinarningan natan ni Kapitan. Anya din warning na ngay. Ano ulitan tapay ti agtilew iti saan ta atarakan? Ipapulis datan. Kunana? Kawan! Apay, di mo na nga. Ay, jak nawatan Kasla English mga minti pa nang ibagana iday. Kas tagayam, ti kaya nasa way, di imbagana. Ay, naglaing kanto yan. Tanawatam, very good Mala, umay kan tagtrabaho ta. Tapno saan tala ang agtugtugaw nga agur-oray. Ay,
Ken ka ngamin tapno adda parte nyo. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.